Xeyirli kis bələkəstər. Biz hədə səngilliklərdə Башқұрт халқының, başqa millət халықтарының muzika құралдары менән таныштыра башлагайнык. Бүген ошо танышуды дәвам итеп, biz Башқұртстанның атказанган артисты, бөтә дөнья фестивале лауреаты Әсилат агай Дәүләтбаевка килдек. Әле генә һез аның кызы Галияның тальян гармонда уйнаганын ишеттегез. Әсилат агай бuna һезнең бик күп музыкаль коралдар бunda, уны нисек үзләштерү турында безнең сәнгиллекте караган кескәйләргә әйләп китегез әле. Мен 2 генә яшьтә ятим калдым. Ятим балалар бик моңлы була икән. Мен Әбдерахман авылында Ильяс агай Дәүләтбаев, шуннан Татлыбай авылында Хайбуллин Салават агайларны карап, ора өйрәндем. Карап торып та өйрәнеп була икән. Корай уйнап йөрәнгәс, безнең авылда мандалина уйнасы Мырзабаев Рәхимән дигән бер агай бар. Менә шул Мырзабаев Рәхимән агайдан мандалина карап, мандалина уйнап йөрәнде. Менә хәзер һезгә мандалина уйнап истерәйм әле. Ул вакытта һезгә нисә яшь инде мандалинага өйрәнгән вакытта? 10-11 яшь инде. 11 яшь. Әйдә. Şuran önünde bizim avulda bir hatırsı Servet degen apay, kurşe Bereset avulunan bilimin magazinine Talyan garbını alıp kaçtı. Buna şol Talyan garbını kurup alıp, hatırısının iyine inip, üyle yoksakta Talyan garbışkala öğrenip aldım, tırışa. Bik şık malay bolgan haqda eken. Mut malay buldum, şık tımatım. Hazır buna Talyan kuyunu istireyim dedim, balalar. Buna Talyan. Eyvah. Yok kızım, bal oyuncu garmından değil. Bal garmındarda Tataristan'da meşhur garmınsıhı Feyzullah Alatay Tuğuşup oynagan. Ben 8'de ikinci yıldılar. Buna benim baketime karşı, buna hazır benim kulumda ala. Kumart gidip kuna aklattıram ala.
хәзер икенсе бер гармошка һанайым инде. Моның тавышы үзенә күрә бик матур гына. Соль сананы сөйлә. Хәзер тагына өченче гармошканы алайым әле. Моны концертина дип исемләнә инде ул. Ми минор. Сағатағай, олар бір-бірінен мұңдары менен генә айырылайын дейбез. Үзләренең моңдары үзләренең тавышлары белән аерылдыралар. Моныһын соль тавышы. Хәзер иң бәләкәй шырпыга гына охшап торган музыка гармошканы алайым. Монда бай фа. Таймында уйнап карайым әле. Мәле уйнап каралы. Юк, килешсепмай. Был инструментларда уйнау өчен бит кызым күп вакыт тырышлык кирәк. Көндә карап утырып, ишетеп, занимация итәргә кирәк. Менә мен был гармошкаларымны Алла бирһә, Галия кызыма биш өйрәтергә уйлайм инде. Кескәйдер, без музыка коралларының моңын, тарихын тыңлап, мавыгып киткәнбез. Хәзер кескәйдәргә йокларга вакыт килеп тә җиткән. Без бу танышуды киләсе сәнгыльлектәрдә дәвам итәрбез. Хәзер бuna аша тылсымлы карай безгә нимә күрһәтер икән?
yokla inde yokla balam yoklay tağlar yoklay yalan yokla inde yokla balam yomhan eğer küdüngdü ayda hüyür ödüngdü bev şıpşın bulgan bılbıldarım tüpten kalgan yür mumdarım İzmey tur yeli tukta tukta yokla depistiniz yokla İzmey tur yeli tukta tukta yokla depistiniz yokla Yonko yaşıma kudingdi, belli belli bevindi, Сәңгелдәк кәкелләге. Һәммәгез хәерле кич киләләр. Үткән сәнгеллектә без һезне башкорт халкының, башка милләт халыкларының музыкаль кораллары белән таныштыра башлагайнык. Бүген ошо танышуды дәвам итәбез һәм таныштырып үтәйек. Үткән сәнгеллектә кайбер кискәйләр карамагандыр. Без бүген Башкортстанның атказанган артисты, Бүтән дөнья фестивале лауреаты Салават агай Дәүләтбаевта кунакта. Hammaga dostlar. Dostlar diye başlayıp çünkü sizden arağızdalar şu müzika instrumentlerini tınlap belki öğrenimseler bulur. Buna benim kolumda Başkurt kumadı. Buna Minnullah Devletbayev işlep verdi. Ez bilogisa Başkurt kumadı elegrak ağaçtağan işlengen bulgan. Buna hazır indi timirden işleyler. Bek motor. Ezerden oynamıştırayım. Dil yerenim kıyın. Tamam.
hazır bunu Yakut kumudunda oynab işittirem. Salataga yakut kumudu başka kumudan nime hemen ayrıla? Yakut kumudu ol razmeri bilen edrek durrak. Alardan tavşıla kalınrak. Mana bal Yakut kumudun men togun hikensil ulimden gayli ansambl bilen bargaynım Yakutstan'a mana şunda bizge bulak etip dediler. Yola yolma dediler. Mana hazır Yakutstan'da bir instrument bilen bulak ettiler. Mana döngör dip atalar. Alar bu instrumenta balalar havantoyunda, alılar havantoyunda buna şlaytıp oynaylar idi. Ansambller üzeri tezeyler de buna şlaytıp oynaylar. Ani menen işlengen salataga. Mana bunu bulan direnen, mana hemen ağastan işegine, mana bunda yazı da var menin içimde yazıp durmuyorlar. Mana şulaytıp gülep alar havantoyda. Ver yıllaylar. Mana tağla yapıp sandın bir instrumenti bol tang festivalayındın. Tansır o bizning mandalina akşam. Bizim mandalina okşagan ol. Mana handa bulandın direnen işlegenler indi ol. Ani hemen ayrıla o mandalina kuranda odunrak şekilde. Şulayma. Boyu mana şunun boyu gınak mana yerle belek korkusuna belek. Kıldar nise Kıldar mana bütün 4-5 kıl indi. 5 kıldan işledi. Hazır buna bir instrument var. Buna jaga dep atala. Buna şol ansambller işlep, oşulaydı bir ritim berip ultralar endi buna şulaydı. o niye jaga bine bizning tilda nima ki bu jaga? Daga binalardan şol daga hudina alangan dep oylayım. Daga mana. Şu dagaga okşaş bulganga. Daga şol hudinan alangan dep oylayım. Mana mening ergamda Tataristan'dan işlep bergen İfrat Hisamov'tan instrumentlari biz ana sorqoray dep ataymiz. Şu kabulganga sorqoray. Ay bir yerlerde sor kuray anlatmadığına biri. Ay. Sor yeki kıska kuray kıskaydır. İlkinse şunu sorqoray buna boyga özünün razmer boysa olur. Raqindan tavşa ikisi türlü yapsağım bundan. Şunun bilen ayrılayın. Şunun bilen ayrı.
шулай. Мына пол инструментинде. Бұл 60 жыллары біздің үфіге Молдованың жоқ ансамблі келді. Мына жоқ ансамблі бәлкі ойнап үйренерсен деп бұлардың милли инструменттерін қалдырла. Бұл флойер деп аталады. Флойер ол қораймен нық ұқсас. Қорай білән нық ұқсас ішінде бір нәмәлі жоқ, но мұның тешіктері мына 6, 7 тешегінде. Мына ол Молдованың инструменті бағалар, біздің башқұрт татар бейлердің ойнада қояды. Бұл инструментті бір биш қорай деп атанады. Әнеге биш қорай деп атанады. Мұна көпшек ішленген, бұны данлықлы біздің үфілегі мастері бар, әкел Сұғайып ұшылар. Мұна сол яңырақ тырыша бір кей үйренгейліп, шыны ойнау істіреймін. Бәләкәстер, біздің Ғалия менен Зілхизеге Сылат ағайдың музыкал құралдарда ойнағаны шылды келем оқшаны, шуғала оларды білмәнілер, Сылат ағайға қошылып, ойнай башанылар. Әйдәгет оларды тыңлайық. Бәләкәстер, әйдің аралала музыкал құралдарға үйренергә теләүсе кескәйләр мөгаен күптер. Ашугала бұл осрашу һеҙгә файдалы булғандыр дип уйлайбыҙ.